السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعتبروا بسرعة مرور الليالي والأيام، واعلموا أنها تحسب من آجالكم وأنها قجائن لآمالكم، فاودعوا فيها من الآمال ما يسركم عند الحساب، يوم يقال للمحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تودعوا فيها ما يسوءكم ويحزنكم، يوم يقول المفرط المدين يا ليتني قدمت لحياتي. أنبياء لتنو أنبياء يفدلي أنبياء نيني على في أكان كشي كباني ركون تورما ننكبار جبو
ni alay jom min kanda ode kanda bagay ni alay jom min fili kanda bagate sorola ambe seriya ma site minni bato ciala makka kani ala kelembe ute ya nyogonte alala ambe seriya muhammad wala ka jondo wala ka cirendo kisini ne mabaka no temena ka boy hadama de wa yesira lanye masabin korta lendo akata shi su be teliya ka teme chogomi ani tilew teliya li ka teme chogomi ayata sinai akado su teliyali min fulani nye na be teme ani tile ube jate akalla jadudera akado fana akabara uka kesu dedo sunu tile boli min fulani nye akabara uka kesu dedo aye bara do aka kesu kono bara mi korosili do na be nisonjanai don min n'u b'a fɔ mɔgɔ ɲumanw ma a ye min a ka dumuni kɛ nɔgɔya la tile minnu tɛmɛna n'a ye baara ɲuman minnu kɛ o sababu la a kana fɛn dɔ a ka baara kɛsi in kɔnɔ baara min bɛ aw nisɔngoya n'a b'a la hujunu don min mɔgɔ min y'a yɛrɛ bila ka faratu n'a b'a fɔ harin tun ka do ntun be bara nyuma ke kabila bindo in kanyana mayanye balimo ibadallah qala ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amri salamun hiya hatta matla'il fajr akado ala masamin korota lendo ako aka qur'ana bayin kono ko alayen nin qur'ana jigini ko aya damina la tige sudela sumi ni akabo fasamantia baye lailatul qadr qur'ani su fasamanti sumin kapo ko qur'ana jigini damina na odela wasui ala ko lailatul qadr ni ate kalom minna lailatul qadri kasu kausa kaloba kele min lailatul qadri tula malikaw be jigi lailatul qadri konona la awa asuimbe fana kisilende do fo kata fajiri kenechi lailatul qadri su abbe kisilende do fo kata fajiri kenechi malikaw be jigala kaloba kele obe sambi shegi ani sansa su kele ni ala ye mɔgɔ min sen biyama su kele mbato abebe kaloba kele bebe sambi segani sansaba waye wakati minye waye si min ka jakosobe aya wore kono ala ko inna anzalnahu fi laylatin mubarakati fiha yufragu kullu amr hakim ala ko ala ye qur'ana jigni damina sude la sumi hera kacha wasui ala be koko ye kola tigele ye ala bolo aba abetila wasui nde kono kata salo lailatul qadri kana nyina lailatul qadri mugo tumbe la tige tumbe mugo min soro ala ya bella tiga tunya betti malikewma ni nyina fana lailatul qadri na kera suminna samu men kala tige be ala ba betta ka debi ka betti malikewma ala be ko latige akono mbalmo lailatul qadri abe sungalo de la sikatola mechire sallallahu alaihi wasallam ko taharraw lailatul qadri fi asr al awakhir min ramadan muntafaq alayhi ciden ko lailatul qadri aya nyini sungalo tallabanna na chogo dola taharraw lailatul qadri fi witri min asr al awakhir min ramadan muntafaq alayhi na chogo dola ciden ko lailatul qadri jatemina tallaba sumunu nye wotiriye ay lailatul qadri jatemina kudula mugani kele mugani saba mugani wolon fula mugani kunonto hadisa do yofo hadisa do fana ko wolon fula laba min beto mana muni mugani saba kera wolon fula laba min beto hadisa dola
ko laylatul qadri aka nyini ola ala kulli hala be tallaba indela tallaba munu fana ka su na gele ale no ko abu kono waye wotire nonunye cide nyere sallallahu alaihi wasallam balma sungalo da ba yire jija tan folo aba yire jija tan fulana aba yire jija me atumbe yire jija minke tallaba na atake sungalo tola wani aisha radhiyallahu anha qalati كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهد في رمضان ما لا يستهد في غيره ويستهد في أسر الأواخر منه ما لا يستهد في غيره رواه مسلم أما عائشة ko ciden tumbe yere jijam minke sungalo la ko tunta ke sankalo towla ko sungalo tallaban fana ko abe yere jijam minke ola ko tunto fana ke sungalo towla donc ni yayirana ko cide tallaba kata tanfolo tanfulana ciden tumbe bato munun ke ni tallaba nana ciden tumbe do fara bato ka a tumbe do fara yere jijani bato ka tallaba inna wodi yato an ba isha to ka hadisa wure nana ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dagara li asru ahya layla kullahu wa yaghaja ahlahu wa sadda al mijar muntafaq alayhi an ba shi to ba hadisa wurin nana ako ciden tunkera ni tallaban donna ko aba su be de nyana ma alai aba kademba ya kunu epi aba mabbo musawla ka yelema misiri kunu ka su be nyana ma ka kademba ya kunu tuma mi an ka kramo ke sheikh salih fawzan ayenni hadisa ufo ka kutuba kono ako sungalo tallaba ako an ka terewihi ke su folola an ka tahajjudu ke su labanna ako paske cide tallabana tumbe do fara ka batoka kateme sungalo toka ako sheba ufana yomina cide mbolo ako kata sheba ula ani tabinau ako ni sungalo tallaban donna ube tarawihi ke ewa su folola ube tahajjudu ke su labanna ako sebo tumbo ke tabina ubo ke tabina ubo ko nu tumbe cide la tege awa ko alimamiu ka tarawihi sallini mo yesu kun folola uka tahajjudu sallini mo yesu labanna ko kana mo ko mantiya hera la de ako sauba tumbe se silamo tumbo ode ka sebo tumbo de ka kata sebo tilefo an tile sisa ako de tumbe silamo bolo almami ka tahajjudu ke ka tarawihi ke ni mo yesu kun folola o ka tahajjudu ka labanna abe kuma ko qila khala min be fo ko tarawihi ibeda odela ite tahajjudu faraka ube tahajjudu ibeda odela ite tarawih faraka akonni nyem mo de ka kuma ye munu be doni wele katu yerema kasoro doni tu bolo donc ko sunna ye min ye tarawihi be ke tahajjudu be ke silamu ko ke ukana mugo kumantia barajila misiru kono awambani mawo nafila doron jidili tede ewa hari hera mugo min tumbe fonan shiriya minna tallaba inna do faraka de sungalo tanfolo ye fonan shiriya minke atanfula na ye fonan shiriya minke tallaba do faraka wani ibn abbas radiyallahu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من ريح المرسلات رواه البخاري ابن عباس أقول جيدن تنكرا ko fonnan shirye do kateme beka ko me ciden ka fonnan shiriya ko atumbe wala kata sungalo de kono atumbe jidi sungalo kono ko wakati minna ni jibrilu be nyogon ko be nyogonya ako suosu sungalo suosu jibrila ni ciden tumbe nyogon ko be nyogonya jibrila be ciden la kara qur'ana la ako ala ka cide tumame ni jibrilu be nyogon ko be nyogonya ko ciden ka fonnan shiriya katelini hera keliye kateme finye cilenga fonnan shirido abeteliya ka hera ko ke kateme finye cilenga donc hadama dew tallaba min fule na be nyashi amma
yere jija ka ke bato munun tumbeke nafila min tumbeke ka koro sufera la do faritaka kiden tumbe asube de nyana maya ika do fara itaka anana ba hurata ka hadisala ako qala sallallahu alaihi wasallam man qama laylatal qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambi kiden ko laylatul qadri su ni mo min nyaajo junubu min temenela junubu mise min temenela kata sanga salo kalletul qadrina fo nyinanta alaba be yafaye man qama laylatal qadr imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambi laylatul qadri su niyajo illi manene doni alaye iya ke fana ka jate min ala de bi sarala junubu temenay bolo junubu mise la ba yafa hadisa wure nana ko man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambihi hadisa wure la ni mo min sungalo jo alaye ka nafila ke imana wa ihtisaba illi manane mbaye ko ala de ya bilin ka ibado fana ala de bi sarala ima keni yere jirani mo kiye mo ku fo mo ku tanu ko abika junubu yafa awambali mo nafila min fulani nye nan sallira kafara alimamin ka anka salli alimami nofe fo salli be ka ba anyana ni alimami terwihi salli ibe fasawfini wotri iba be salli alimami nofe ite shigi ka to salli la ikana bo kata ka to salli la parce que jiden ko sallallahu alaihi wasallam idha qama ar-rajul ma al-imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul layla jiden ko mo min ni jora ka fara alimami ka fo salli be banni nyana pew akwala be sumume nafila baraji takadima harima nafila ke iba beke alimami nofe wana yasuru misru do ya fahamu uye nyogon fahamu ala tallaba ka fo tarawih min beke su forola anka wotiri toye anka wotiri salli ambe min ke nafila min ke su kononana akani ni misiri min benna nu benna ka ko ke ko kani ni misiri min mashe ko ke fana min be tarawihi salli na ye wotiri salli anofe ni ye wotiri salli anofe si konona na fana alimami min be wotiri salli ni ye wotiri donna anofe wotiri la e ka doni fulanga niyai no ye salamu bila ebe wuli ka kelen faritaka abiki bolo safu ye basi tola ube na kadiye fana su kun folo la tarawihi alimami min be wotiri salli ni be do onofe wotiri la doni fulanga niyai no ye salamu bila ete salamu bila ibe wuli ka kelen faritaka abeki bolo fulaye ka ke safu ye bo su laba ibe wotiri salli alimami nofe nin kelen niya ke basitala a'udhu billahi minash shaitani rajim wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi wa fala taqrabuha kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم رسائل المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد ni aya fana be itikafu de kofo yado sungalo tallaba kide anana Abdullah ibn Umar bolo anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy ya'takifu asra al-awakhir min ramadana muntafaq alayh Abdullah ibn Umar ko ciden tunkera ko sungalo tallaba be itikafu ke cide akanya na maya be korona la sungalo tallaba be itikafu ke wa ni Aisha radiyallahu anha قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف
في أسر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم أتكفى جواجه من بعده منتفى عليه أنبا عائشة فنقو وچيدن تنبه اتكافو كسنغلو تلبان لفو كتافاتو وكا مسو فنائي اتكافو كأكوفي donc ya irana ko sunna do itikafu sungalo tallaba kayelema misiri kono kilam kolonya bato doron kama itikafu yode kayelema misiri kono bato kama kilen tumbake abe hurata ka hadisala ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya takif fi kull ramadanan asrata ayyam hatta kana li'am alladhi qubida fihi atakafa 20 yawma ni hadisa abe buhari kono abura tako ako sungalo ko jiren tumbe tile tande ke itikafula tallaba ko mi afatura sami ayetile muwade ke itikafula obe buhari kono donc itikafu fana ye sunna ye balmo itikafu abeke misiri bela yado mo dobo fana fo ko ni misiri sabayinte alikaba ni baitul maqdis ani cilen ka misiri ko nudu te itikafu te ke yorowere doni ke ba umma soma doni ke ba fancama masoma tumami imamuna bukhari re bonda do ako babu al itikaf fi asr al awakhir wal itikaf fi masajid kulliha لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد إلى آخر الآية تمامي بغارية بوندا دو أقول نيني بوندا اتكافو سنغلو تلابلا أني اتكافو أبك مصير بلا أي آية كلا ألا ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد أقوى كنا أكاموسو كفو نيونيا نابي اتكافو لا مشيرو كنو alama misiri kere amma misiri bo misiri la de misiri kono nabe itikafu la misiri kono akana ka muso ka fo nyogonya donc ni ya ira ko itikafu be ke misiri be kono me doni ko haw ko kanunendo ni be itikafu ke niye mogoye juma wajibira ila itikafu fana juma dombi so itikafu la akanunendo ikake misiri kono juma be salle misiri min kono pour juma do ikana ko kata yoro werela donc itikafu beke misiri be kono hadisa min nana ko itikafu teke misiri kono fo misiri saba kuma chama mbola o hadisa ina hadisa tomba o bolo dawma hadisa illa saha wa hari munu nya hadisa illa saha ko alla nyini yede ko itikafu da falente soro misiri sila fo misiri saba de ka itikafu da falendo kateme misiri to beka me akorote ko itikafu teke misiri warela wogo ko faamu itikafu be ke misiri bela wode don ko ka kuma sale alaka aya bode yira wa itikafu abedda mina don ko ka kuma sahlen na sungalo tile mugana ni o tilela tile ka bila mugani kelena tile ka bila kito misiri ko ni ba fe kado itikafu la mugani kelena tile ka bila kito misiri ko don ko ka kuma sale abe damina nindela itikafu be damina odela woni donna itikafu la mo go jaman ka soro misiri la ka ke baroye itikafu madabo kamade adabura de kilan kolonyani batode ikani yere sugula ni hadama de baro chamanye ikani yere sugula ni talfokoye ikatal fo ma boyirela ni haju gele munte be se ka faga yere ibe itikafu la faga iki yere sugula ni qur'ana kalanye ani jikiru ani duawu ani salli donc muso fana be se ka itikafu ke me don ki bawu ya ira ni muso be itikafu ke abake misiri min kono aka kolosi nani cewte nyagambi wali cewte nyagambi ani fana ka soro ani wali cewte lankolonya na amma sira fitinaye na nyire ya do sira lembe fitinaye muso ma fitinaye na ye itikafu fe misiri kono cew kacai ube ani chewbe nyagambi ube ani chewbe lankolonya ube fitina be akana itikafu ke menanya hakili sigi soro ko abe misiri minna fitina te ani wali chewte nyagambi anu to lankolonya amma sirama fitina ye apese ka itikafu ke komi chebe itikafu ke tugobe parce que amba aishatu radiyallahu anha ako chiden kam musoye itikafu ke akofe donc ambe ala dali minye lelete qadre minye sile mbama alaka do ngar jagela kasini kenya dama kono kapato no yanye akono kadusukun kalasin no yanye akono
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.